Ekipo, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu nadovezujem se na prethodni pa ćemo govoriti o dvije računalne komponente koje se najviše kvare, a to su naravno napajanja i matična ploča. Pa da krenemo s napajanjem. Napajanje je, mogu reći, jedna od važnijih računalnih komponenta, pa čak možda i najvažnija. Njegova funkcija napajanja je da ostale komponente, to jest sve komponente napaja strujom i da onda kažemo kako sve napajanja mogu biti. Jednostavno možete imati, nema ovdje slike neke da vam pokažem. Evo ga, možete imati ovako tu modularno i možete imati ovako tu obično čiji su kablovi zalemljeni direktno na napajanje. Koja je razlika? Jednostavno ovdje se morate pomiriti da morate imati sve kablove u kućištu, a ovdje recimo spojite koje trebate, recimo trebate SATA konektore za hard disk i optički uređaj, za grafičku karticu 6 pin ili 6+2 pin, nije bitno koji. Znači koristite one kablove koji su vam nužni, dok ovdje možete koristiti sve, mislim da morate koristiti sve, ali ovi kablovi će vam svi morati biti u kućištu. Nakon toga, kakva je razlika? Još možete imati ovako da je napajanje na ovoj strani i da imate ovako napajanje, mada čak imate kombinaciju, recimo ovako, neće sad da zoomira ovdje, sad lijepo zoomira. Što onda još? Napajanje se razlikuje po tome što neka imaju ovaj switch 1.0, a neka nemaju, mada ovdje ne mogu sad pronaći baš. Ovo su neka novija napajanja koje sam uspio pogoditi da nađem. To je što se toga tiče, možda ovo ne, mada nije ni bitno. Pa da onda kažem koje ja preporučam napajanje, definitivno Corsair. U svim buildovima koje sam radio, znači s laganjem kompjuterima, koristio sam Corsair napajanje i to CX verziju koja glasi builder verzija i koja je namijenjena za sklapanje kompjutera. Ta napajanja jesu malo skuplja, ali ako ih na primjer usporedite sa Seasonicom koja glasi za jedno najskuplje napajanje, ta napajanja su jednostavno jeftina. I nemojte da vam bude izgovor ako nemate novaca da štedite na napajanju, jer će vam se kvarovi uzrokovani lošim napajanjem toliko odraziti da ste i kupili ono skuplje, kvalitetnije napajanje, prošli biste jeftinije. Nakon napajanja, to smo sve rekli, dolaze na matične ploče koje mogu pričati o tonu stvari, koliko ima utora za memoriju, pa onda koji soket za procesor, koji onda imaju tehniku, imaju SATA 3 ili SATA 2, ja ne pričam. Uglavnom, da skratim priču, na njima nemojte štediti i da na kraju preporučim matične ploče. Ja definitivno preporučujem Gigabyte jer se pokazalo za jedno od najpouzdanijih matičnih ploča, nisu skupe, čak su recimo u srednjoj kategoriji, znači zlatna sredina, tu se nalaze po cijenovnom rangu. Što još mogu reći za njih? Mogu reći da vrlo malo sam vidio Gigabyte-ovih matičnih ploča da je crknulo. I na kraju, u kojim god buildovima sam radio, znači koje god buildove sam ja radio, koristila sam naravno Gigabyte matična ploča. Na kraju, u kojoj još mogu firmu da spomenem, ono poznato što se tiče matičnih ploča, to je Asus, ali nisam imao nekakva velika iskustva s njom, tako da je neugodno definitivno preporučiti. Moj favorit u odabiru matičnih ploča Gigabyte i tu stojim jer sam ih dosta koristio i pokazalo se za jedne od najboljih matičnih ploča. One ploče koje ja ne favoriziram, ne mora znači da su loše, ali to su MSI i ASRock i jednostavno nekako daleko bježim od njih. Neko mi se ne sviđaju jer sam vidio dosta ljudi sa problemima koji su uzrokovale te dvije marke matičnih ploča. Ne mora znači, kažem, neka serija je ono stvarno vrh, neka je
bolje da je nisu ni napravili, ali ja koliko god sam upućen u korištenje te tehnologije, koliko god sam radio buildova, nikad me Gigabyte nije iznevjerio, tako da preporučam ih. I to je ukratko bilo to o dvije komponente koje se najviše kvare na računalima. Vidimo se sljedeći put. Sada recimo proizvođač hoće smanjiti njezinu cijenu. I što on koristi? On koristi jeftine Intel Core i5 4670 i Intel Core i5 4670K